Khotso weso, dumediswa ke Khotso Moabi. Ha re tswele pele thutong ena ya mefuta ya phuputso moo re tsepameng ho metheho ya yona. Mme re tswele pele ka ho ikgodisa le ho kgodisa e leng internal le external validity. Ho ikgodisa le ho kgodisa ka sepheo sa ho etsa ditholwana, di-results di akaretse, di etse generalize, di tlolele ka ngaela ho experiment. Experiment e lokela ho tshwantshisa kapa ho etsa reflect boemo e leng situation ba tse etsahalang ka sebele lefatsheng e leng real world. Ho bolela ho be le ka bobedi ho ikgodisa e leng internal validity e le ho pharalla e leng extent ha menahano, ideas ya sesosa, cause kapa tholwana, effect tse tsheheditsweng ke ho ithuta e leng study, ho ithuta ha hao. Hape le ho kgodisa e leng external validity e leng ho pharalla extent ha tse fumanweng e leng di-findings tse ka akaretswang tsa generalize ho ditjhaba e leng di-population kapa dibaka, di-setting tse itseng. Ho ikgodisa e leng internal validity hona ho bolelwang e le ho pharalla ha menahano, ideas ya sesosa, cause kapa tholwana, effect tse tsheheditsweng ke ho ithuta ha study ha hao. Ho ka khelloa fatshe kapa ho etswa undermine, ho ka khelloa fatshe kapa ho etswa undermine ke ho ba le disebediswa e leng di-material tsa ho hlahloba e leng tsa ho testa tse robehileng kapa tse sa sebetseng ka nepo, tse faulty tsa ho sampola, sampling, kapa ho kena-kenoa e leng interference ke dintho, ho kena-kenwa ke dintho e leng di-factors tse sa elelloeheng, ho fokola e leng deterioration kapa ho fetola disebediswa, di-material nakong ya ho hlahloba kapa ya ho testa, kapa mahareng a tlhahlobo a test le disebediswa, di-instrument tse robehileng kapa tse sa sebetseng ka nepo e leng tse faulty. Ho kgodisa e leng validity e leng hona ho thweng ke ho pharalla ha tse fumanweng, di-findings tse ka akaretswang tsa etswa generalize ho ditjhaba, population kapa dibaka, di-settings tse ding. Ho ka bebolwa kapa ho etswa compromised ke ho sampola ho fosahetseng, ho faulty le dintho, di-factor tse sa elelloeheng, tse kena-kenanang kapa tse sa interfering le hona ha mmoho le tlhaloso e moro-metsi e leng e puo ya tsela, process e latetsweng e etsang experiment e ske ya pheteha e leng replicating impossible. Hape le ha batho e le baetsi, di-subject ba fuputswang hobane ba fetola tsela eo ba etsang ka yona ho latela boemo, situation ba maiketsetso bo artificial e leng artificiality ba experiment. Jwale ha re tswele pele re shebe di-experiment tsa laboratoring le mosebetsing, fielding e le hore laboratory le fielding, experiment tse etsuwang laboratory hape le tse etsuwang fielding, mosebetsing. Ha ho bonolo ka mehla ho hlalohanya di-experiment tsa library le tsa mosebetsing e leng fielding. Mohlala, experiment ya science ya setjhaba
e leng social science, e ka etswa ka ditshwantshiso e leng di-simulations tsa nnete tse realistic ka kamoreng ya laboratory kapa ha sebediswa sebaka e leng setting se tlwaelehileng jwalo ka laboratory. Ho tla boetse ho ba le kutlo e leng decency ya maiketsetso artificiality sebakeng sa tlholeho natural setting ha batho ba hlophilwe ka morero wa experiment kapa ha batho ba elelletswe ho ba baetsi e leng di-subjects ba hlahlobo investigation. Di-experiment tsa laboratory di na le molemo o fanang ka boholo e leng degree ba taolo hodimo ha tikoloho le wa ho ithuta e leng studying ditholwana di-effect tsa sesebediswa material kapa batho baetsi ba kenelletseng. Pressure ya moya e nyolotsweng ka hare ho lebokose le tlase ha moo masenke a kgukgumeditsweng, mme disebediswa di-instrument le dimeshara na ke pressure e kae e lahlehang ka lebaka la ho monyela. Tatellano ya arrangement ya mofuta kapa mosorotone e phethahetse ha e experimentwa hodimo ha disebediswa tse sa pheleng empa e tshwarwa ke kgaello di-shortcoming e etsehang e possible ya batho ha ba kenelletse e le hore taba e re bolelang mona kapa e bolelwang ke ho bontsha mo thweng ka library e entsweng ho hlahloba na moya o mokae o fetang dipakeng tsa masenke a kopanang teng e leng cladding system moahong. Jwale ho ka shejwa ha ho shejwa pressure ya moya e nyolotsweng ka hare ho lebokose le tlase ha moo masenke a kgukgumeditsweng, mme disebediswa e leng di-instrument di metha na ke pressure e kae e lahlehang ka lebaka la ho monyela leakage. Jwale tatellano ya arrangement ya mofuta ona e phathanetse kapa ya ideal ha e experimentwa hodimo ha disebediswa tse sa pheleng e leng inanimate empa e tshwarwa ke kgaello e leng shortcoming e etsehang e possible ya batho ha ba kenelletse. Experiment e ka hlaha eka ya maiketsetso hape ya nolofatsa ho tlola moedi leng oversimplify ho tlola moedi boemo, mme batho baetsi di-subject le ha ba beha le baetsi ba beha kapa ba etsa introduce leeme e leng bias ka dikarabo tsa botho ba bona. E le experiment e ka hlaha eka ke ya maiketsetso hape ya nolofatsa ho tlola moedi boemo, mme batho e leng baetsi ba beha leeme ka dikarabo tsa botho ba bona. Ho di-experiment tsa mosebetsing baetsi e leng di-subject ba ka arabela le ho itshwara ka tsela e tlwaelehileng ho fapana le ho angwa ke maemo conditions a maiketsetso a artificial. Hape ba ka dumela ho kenya letsoho phuputsong hobane ha ba lokele ho ya kae kapa kae neng kapa neng empa moo ba fumanehang teng. Hape ho kgodisa validity e leng ho pharalla ha tse fumanweng di-findings ka tse akaretswang tse generaliswang ho ditjhaba population kapa dibaka di-setting tse ding. Ho etseha ha bonolo ha experiment di etswa ka ntle dibakeng di-setting tse tlwaelehileng moo ho phelwang teng.
Jwale ha re shebe re ye tlasana re shebe taba e nngwe hape na. Le ha ho le jwalo, bosiyo ba taolo ya dintho, di-issue ya boitshwaro e leng ethical, di ka qahamisa ditsebe hodima ha mathata, problems a ka hlahang. Sena se entswe e le experiment ya ho fumana ho lema, planting ka hare ho internal, ho fokotsa letswalo, anxiety nakong eo batho ba emetseng ho kopana le ngaka kapa ditlhare, e le moo ho thweng ho bontshwa moo ho phomolwang teng ha o emetswe ditshebeletso tsa sepetlele, pele e sitale ka morao ho lema ka hare. Jwale ha o entswe experiment e jwalo ho thwe sena se entswe le experiment ya ho fumana na ho lema, planting ka hare hape ho tla fokotsa, reduce letswalo, anxiety nakong eo batho ba emetseng ho kopana le ngaka kapa ditlhare, ho fuwa ditlhare ha ba emetse ho fuwa ditlhare. Mekgwa ya di-experiment e leng di-types of experiments. Di-experiment ka tlwaelo di hlopshwa kapa di etswa categorized ka mekgwa e mene. Moralo ya nnete ya di-experiment e leng kamano ena e reng ke motho le tlholego, true experimental designs, di fuwa tshobotsi kapa di etswa characterized ya kgetho e leng selection e hlokolosi ya lotho e random ya mehlala, di-case yohle e tla hlopshwa kapa e tla testwa, le tshebediso ya sehlopha, di-group sa taolo seo ho ithutwang ka sona, control group, mabapa e leng parallel, le sehlopha group se experimental e leng experimental group. Mme moralo design ona o sebediswa ho bapisa ditholwana, di-outcomes, dihlopha, di-group di hlahlojwa kapa di testwa pele ho etswa experiment, ho tiisa, ho etsa determine tseo di nang le tsona, di-property e leng di-properties, ba susumetsi, di-variables bohle ba laolwa kapa ba thethefatswa, ba neutralize. Jwale moralo ona kapa meralo ena ya di-experiment ke e tshepjwang ka ho fetisisa, hape lesedi le bokelletsweng ho itshetlehwa ka lona ho etsa dikakaretso, lesedi le bokelletsweng ho itshetlehwa ka lona ho etsa dikakaretso. Meralo ya experiment ke nngwe, kamano ya motho le tlholeho jwalo ka re boletse, quasi experimental. Meralo ya seka experiment, meralo ya seka experiment e leng kamano ena ya motho le ho eseng yena tlholeho, ho bitswang quasi experimental, e sebediswa ha kgetho e leng selection ya lotho random e ke ya fumanwa ho loriane ka hodimo ke ha lotho e entswe. Jwale ena mona ke moo thweng ha kgetho ke ya fumanwa ya random kapa ke ya tjhifuwa. Le ha o le jwalo, sehlopha group sa taolo, sehlopha sa taolo e leng control group seo ho ithutwang ka sona, le sehlopha group sa experimental di a matahanngwa, di etswa match ka hohle ka moo ho ka kgonwang. Ha eba sehlopha group sa taolo seo ho ithutwang ka sona se sa sebediswa, ho tla etswa experiment ka dihlopha tse bapileng kapa tse parallel, ho bapisa kapa etsa compare, ho se qeaqee e leng consistency ha ditholwana, outcomes. Ditholwana, di-results tsa meralo ena di keke tsa tshepjwa jwalo ka meralo ya nnete, true experimental e leng yane re buileng ka yona ka hodimo, true experimental designs. Ntlha e nngwe meralo e leng design, meralo ya sethatho sa experiment e leng experimental e leng pre-experimental design. Ena ha ena sehlopha group sa taolo se ithutwang ka sona, ha ena control group pele ho bapiswa le seo
ho entsweng experiment ka tsona. Meralo e meng ha ena hlahlobo test ya sehlopha kapa group ya experimental sa pele experimental e le hore kgetho ya lotho ya dihlotshwana disampole tsa pele ha e etswe. Meralo ena e sebediswa ho sa etsehe. Meralo ena e sebediswa ha ho sa etsehe, ha ho le not possible, ha ho sa etsehe ho kgotsofatsa ho etsa fulfill maemo conditions a meralo ya nnete ya di-experiment e leng true experimental designs. Empa bosiyo ba taolo ya basusumetsi e ka ama ditholwana hampehadi. Ntlha e nngwe hape ya bone, makgwahlapisa e leng ex post facto makgwahlapisa hantle ha se katamelo. Makgwahlapisa hantle ha se katamelo, ha se approach ya experimental hakalokalo, hobane tlhahlobo e leng di-investigation e qalwa ka morao ho ketsahalo, ka ho taolo ha eyo ketsahalong eo e leng eventing eo. Ho tsoma e leng ho search, ho tsoma sesosa cause sa ketsahalo e leng event, jwalo ka sefofane se swahlamaneng kapa ho ropoha outbreak ha lefu la sewa le sa tsejweng, di itshetlehile hodima ho tsoma e leng ho search le ho qanolla ho analyze lesedi data le amanang le relevant le sa tsongwang. Sesosa e leng cause se nkgang lefuta most likely ke sona se phahlolwang ho tswa di-sourceseng tse ngata tse belaellwang. Ka hoo ho teng menyetla e mengata ya ho tsoma, ya ho searcha kapa ya ho kgwahlapisa area e fosahetseng. Ha re tswele pele hape re shebe ntlha e nngwe, bohlokwa ba ho hlohla ya manipulating dimotlolo kapa ditshwantshiso di-simulations. Motlolo jwalo ka experimental o reretswe ho arola kapa etsa isolate le ho nolofatsa ketsahalo event ka sepheo sa ho nyakurela ka botlalo le ho fumana kapa etsa gain lesedi data le molemo. Phapang ke dimotlolo tse fanang ka boemedi representation ba ketsahalo event, tshwantshiso simulation bo bontshang dikamano dipakeng tsa basusumetsi di-variables. Dimotlolo di sebediswa ho tshwantshisa, ho etsa mimic semaka, ho tshwantshisa semaka e leng phenomenon, ho fapana le ho arola kapa etsa isolating jwalo ka experimenting ka sebopeho e leng form sa ho se hlohle moya kapa ho se etse manipulate ka sepheo sa ho fumana lesedi la ditholwana tsa ho hlohla moya. Sepheo sa motlolo e ka eba ho hlalosa semaka, ho thusa ho etsa self jwalo ka sebopeho structure se hlophang e leng se organizing le se qanollang analyzing lesedi, kapa ho thala explore kapa ho hlahloba ho testa mohopolo hypothesis e leng wa lo itsweng ke ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hloho e ntsho. Ka di-experiment ho hlokeha kapa ho essential ho utlwisisa system e kang ngayane ho semaka, ho phenomenon, ka ho etsa motlolo le utlwisisa na basusumetsi di-variable ba bohlokwa ke bafe, hape na ba kenellana kapa ba etsa interact jwang ka bona. Sebopeho sa ho tia sexual sa motlolo se ka eba motako e leng diagrammatic ho tshwarehang ho physical, kapa dipalo e leng mathematical, dimetse. Dimotlolo tsa boleng qualitative di tsitlallela dikamano dipakeng tsa dintho e leng di-entities ntle le ho leka ho di etsa dipalo, dinomoro
Ho bolela ntle le ho di quantify athe dimmotlolo tsa dipalo dinomoro e leng quantitative tsona di hlalosa dikamano hape di otla botsekeng ho metha boholo e le magnitude ba tsona. Boholo ke magnitude mona ka tlwaelo kapa ke tlwaelo e etswang ho beha leihlo e leng ho checka ho tla botsekeng accuracy ha mmotlolo ka ho bapisa comparing lesedi data le fumanweng mabapa le lesedi data le bokelletsweng ho mohlala le bokelletsweng ho mohlala le collectuweng ho case ho mohlala wa sebele actual case o mmotlolo o tshwantshisang. Ho teng mekgwa di-type ya mathomo ya dimmotlolo e meraro. Wa pele ke motako diagrammatic, wa bobedi e ba ho tshwarehang ho physical, wa boraro ke di-model tsa dipalo mathematical kapa tshwantshiso simulation. Jwale ha re eme mona re tla re tswela pele re qanolla dimmotlolo tsena hantle na ho thwe ke eng, di etsahala ka tsela efeng, re tsebe ho utlwisisa hantle na se bolelwang ke sefe ka dimmotlolo. Mme ho fihla mothating ona ke a leboha weso, haelale.